Yamo kwaba Adom TV bedroom health tips so na what for from ni a endpoint Homeopathic clinic edumekro na da Roma no mbo ye chidoma yetumi edi nkomo a fa pomden ho enya dokotafo na esefo obia wo kasa fa pomden ho no endpoint won da Roma ene enya won mo entime so yare nko ade a ene endpoint ene nsa wo so ni tichu se wo ye free scanning prostate scanning dia ma mema no fa ho jim free lab do betua na fe wa hwe ma wudi mu so infections ne ya rebia ha waduan yenko endpoint ho no hwe the number was screen no as 0244867068 5 minutes yen check na wotwi mu so ye be kasafa neuropathy eho ye ne Dr. Edubuatin ene bedi enkomoi dog yemo akwaba mejoso ye da senso ene omoa na wotwi mu so ye kasafa neuropathy that's right eno so ye condition ben a yo medase ye be chia ahwefo nyina ye kase neuropathy na eye condition a e affect nipa de say nerves okay na ye kan nerves no a nerves no eye wonamdua na kwawa wo wonamdua ne ba bia ye wo nerves ni bu yitrim ye bi wo ni ye bu asom wonamdua ne ba bia ene na bu nipa dua no e communicate eno boa with communication enti no sebi wonam ana wutie gya na pentoa so a de be mu ahun se watie gya na pentoa na obi de bibi etiu ana obi de nsa kawa de be mu ahun se bibi aka won nerves ne boa eni sebi ukata wani mpo na do nsa hye nsuo mu a ubon se de odo nsa hye mu no nsuo nwunu nsuo hye ana se ordinary water de ma wanya sa atenka woni ukunkura hia so ode ne ho be kan ode ne nsa be so mu de be mu wate se obi a me de ana me ya no ne nyina no nerves no ene boa na sa nerves no ena ho damage a ye be kase wanyi bibi efe ne se neuropathy de kase neuropathy na se kire nyina no se nerves ya damage ye ne kase nerves se ya bebre no ano nerves ni bi wa se dem kan na wo yetrim ye be kan se cranial nerves sa cranial nerves ne se ya e bedu mebi ne se nipa de se ni atenka je se a refie ene de ba be so ye wo ade bia na refi nerves ni bi wo ye ni ye fa ne se optic nerve eno se ya obi ani gu so enso wo hu ade color wo hu ade wo hu ni black and white obi nerves ni bi wo ni pada se ni asu ye be fa se cochlear nerves ese ya me kasa ana obi kasa ho a wonte ye so wa kwa nipa na no ye wo nerves ni bi wo ketrema so wo de ese ya emma ade anwono wonte ade de wonte ade no ehye wonte tasty pa no sa ade da na sa ade anwono no wonte bi je wona esim bu a wo ye hwinim a ye beka ne se olfactory nerves se no se ya emani pa ade bon a wonte obi wa ade hwiama wonte bon a wonte anani ye won nerves ni bi so control hunandua ni nyina no ye beka se autonomic nerves eno so se ya no so no under that ni obi e fe se sympathetic and parasympathetic nerves e se ya eno na abon se honam nyina honam dua ni nyina ye otitiriti ye odududu ye won nerves ni bi wo so e wo ye to ase e fe ne se sciatica eno so se ya bon se o to ase twetwen ene ye won nerves ni bi wo so e wo ye nim ye fe ne se facial nerves eno so se ya bo so bi wo ha de bia no wontime nsere asama esere no wo sere class wo su so ahu enti e mananim no ye kpankwe enkan for beka kankwe enti sana na so te enti ka se nerves no na che se nerves no ene control hunamdua ni nyina se de akoma abesi abo de anikosua de control anikosua se anikosua ne bo up and down ni nyina nerves ni control se break it down wa na asem kese na che se hunamdua no kanea no ani hunamdua no de eboa ya me anya atenka no ene break it down enti ka se neuropathy na che se nerves damage endpoint Homeopathic clinic your branches in Bibri, Kumase, Takrade, Tema, Techiman. Pomodine friend any winning common. Fair number is 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Dr. Edubuatin say, Mr. Yenti ni yenti. Na otwi mu nkomo aye didi no no nti se nerves we na ho say dia na your problem.
nti kan ye ho 5 minutes ye nche frɛ 0244867068 ne doctor ni komo apart from the yakan yare bia hawadwen our friend me dey afia amankwa tamaklo china sabre ya no asa kan ye ho ne ato aso yada say ye mo kwa ba bi mra Adom TV bedwam dwumade so yada semre ne adagye enti sɛ de wo share ye neuropathy health tips no ochina sabre no a won say ya nche 5 minutes ne asa to so e wo ho na say nerves eno ana ebo ni pedua no nti ho tochima pe na ho no awu ayintumi enya adwuma nti ochina adepache ne nkwa hoden ho ana waka ye ho endpoint homeopathic clinic one Madaroma oguso a wo free prostate scanning any female fertility scanning so oye ni free lab de obechie bi na wanya bi de aba so yasen yare bia hawadwea ofre dog was 0244867068 obejo so 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic the end to chronic disease eda simidi afia amankwa tamaklo medo biase Ghana for maya maye fedodo ai maya de nyame hira mo papa na we post na we tro bloggers nyame hira mo me appreciate you biase mi hu na wase a bia na mi hu fa che me nyame bo apayo nanso mi gina Adom TV afidie kese show do biase be bia wo hye bia wo tro ye wo post ye status nyame hira mo pa faseda mama joy trish on tade ba kune ma joy tade kama fefefe ene shemi ti wo ko Instagram ne Facebook omo ho Frederick Opticals eso bo mani no ho epai eso mo mi apomuden ho nsem no ehia ye e say the public health na mete ha no si se first me kana munti ha se say de mbeti na se say no so me kana ni be wanya metime kura atia won like yeah hear man say the first in there na say host no say the host as say the mesua enti I was me practice the makosua no ensa na ye ka kire ye koi ye nkoye ambassadors papa ti enu amennam potamu bi nkura bi de wo mo nsa sesa anua na say akra fefe ara na do nsa sesa anua jai ne fi be rewra mo renimu na de yare abro hwe adwuma na no start no ti mon ka me ho ni ntimemu amodawro bibia eye ebrosu bia no na be public health concern odiaze ozala make say accident na adoso ba ku bia me hu yesi esi wo dwuna se agric enzima ho ba bi kana ko rasto ni mu omo pagya ba ko ti mu se mo so okọ obi ti ni ba bi o omiento yebo bibia mu eya abotire ye no kakra inhira ne bebre yentena se na nyame wo mre a wo de be fro obi a ba ye nipa ne ya shorten your life because of nkwahia drimika kukukukuku ye kwai ye drimika sa ye wi ne akodi traffic so afi wo kotro na wo se na ameka se wo betu nso ne nyina ya sa besi mu yento yebo abrabom na auto obo a onyame siesie ne fefefe